برنامه چی داری اکای الماس؟ میخوام که مردم سرجم بکنیم و بریم تاجیکستان یک کاری بکنیم که رحمانوف برای ایبین. ایبان رفتن ده همش خداوند ده یکمش و اکای الماس التماس ده التماس اگر میفورتون که کورتون پیش براوه همه تا همه کدامی که شما ده زنگ میزنن فرقش نیست ای شما سرکرگی من любой کسی میگم که این برنامه داره любой کسی دایی دخالت داره التماس التماس حقارت نکنه بله حقارت ای شما را قفای قفا میبره حقارت بله دشنام نکنه ایلای نام کو کشتگی باشه همه نمی اولاد تا کشتگی باشه کو حقارت نکن حقارت ای بله برنامه را هم قفا میبره هم آدابی خط در پیش دیگه کسا ایرا ما تو که توجیکا نگاه نمیکنن بله ایرا همه نگاه میکنن همه ارس هم نگاه میکنن نمیس هم نگاه میکنن قزاق هم نگاه میکنن مثال قرغز هم ازبک هم همش در پیش همه حقارت نکنین یک یایتون توجیکو با گفتیسم وای رفتن وای هیچ نید ایجا دا اکا الماس همه ای سال 90 سال همه президент جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان کار бурдеса کار фаъолият бурдеса ва ё як хатогии сахт доранд ки бо мардум кор накарданд айму вақт мақсад мардуме меомад проблемаша мегуфт ва ё чӣ кор мекарданд ё зиндон мекарданд ё мекиштанд بله агар ихел психически агар ихел соз фикр кина аму болошитагиё соз фикр кина ами омагиё проблемаро қати омагиам проблемае ки пага меброя ами проблема дамо мо худ ёрам бикше барои аму хатои ами сахт ай тарафи президент баъд одамои аму анами хатоае вақти ту як митингиши пеш митинг мекуна пеш ту меоя хушу да устол бишнон ки проблема да чие агар дар мо боша бига ки майле дар моа биё ҳаллаш кунем ҳама каса не ихели киштан қати худованд ки ҷони одама худованд метияву худованд мегира не ки барқас киштагиҳо ҳеҷ вақт ира фаҳмида бигирен бо мегумтон ма ба шуморо не ака алмаз ма ба тарафи усуно тоҷикистонда мегум ки мақсад ҳамин барқас киштагиёда ира фаҳмида من бигирен برادر عزیز من حال мурча киштагӣ нестам не ягон рисонаки ба ака хидмат алмаз мекашем шуморо нагуфтесам усунора гуфтесам одамое ки тирма мекунанд мақсад барои навси ҳаром шида зулм мекунанд мекишанд тирма мекунанд азоб метиҳанд хонагиҳои як каса мақсад вай проблемаша гуфтеса зулм мекунанд мекишанд бачаҳо ҳаётон набурорен ки ҳамин давра ба шумо меояд ира ҳаётон набуред аи давра грехта наметонед این دوره آدمی که آدم بکشه برقصدانه برای ولس برای حرامی که همی که به تو نمیرسه ما کور نیستیم ما کر نیستیم ما دیدیم که آدم میمبره که کفن قد به غرض کفن دیگه هیچی نداره ما دیدیم ما با عقل ما حیوان نیستیم با عقل барои аму иёра ку акай алмаз бисёр шаку браҷон навз кур кагия навз кар кагия навз датао кагия ки ай худованд ай ӯ
خلقش نه، ای خلقی هم تاجیکستان نه، ای خداوند دوران میدانی، ای برادر خداوند عزیز دوران که ما نگاه کده برادر عزیز ما باید چیکار بکنیم که سطح زندگی مردم خوب بشوه. این مثال خودت چی پیشنهاد میکنی؟ میگو چی کارها باید ما بکنیم که مثال در تاجیکستان جای کار پیدا بشوه، برق 24 ساعت در شهر ناحیه‌ها بشوه، بگیم یک معاش خوب مردم داشته باشن که ما دیگر بگیم که شکنجه نشیم در روسیه و نمیدونم در قزاقستان یا که در ترکیه یا که در اروپا. مثال خودت چی پیشنهاد میکنی که همین مردم زندگیش خوبتر بشوه؟ پیشنهاد خیلیه که ای دولت یکم امی آدمی که دولت هم میگیره کو دولت هم گرفته او خودش توقع نیسته همه خلاص بله او خلقش خطیه правильно بله همین خیلی کنه که در پیش همسایه در مملکت های دیگه باید یکم زده چه پرزیدنت که شرمنده نشوه. شرمنده نشوه این معناش چی را دوره؟ تو گرفتی ولاسته، تو گرفتی ولاسته باید چیکار کنی؟ تو باید ایمی پیاز سرکگی مثال دا میگیم ای پیاز سرکگی یا ای شکر هم چیزی که میخری کو چیزی که میخری باید ایرا بیزنسمن управлять نکنه، باید ایرا قانون управлять کنه. برای که کسی که قانون управлять میکنه همه نرخ پد کنترل میشه. برای پد کنترل شدن باید خلقش کار کنه، معاش بده، نه اینکه خیلی بازار بیای کارچکا 10 сомай پگاه بیای 7 сомай. این уже балансировка، این уже خیلی بگیریم ادابی قطعی بگیریم بالا میشه یا میتینگ میشه پس میشه با ای میتینگ ما میکنیم ما دانمی زینه گشته ایستیم اوزی برای چی؟ برای چی؟ برای کی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همه وظیفه را در کروگ خودش گرفته تیپا забори сахт карге фаҳмидед забори сахт ине ки аллоҳ да за ягон забор ёрдам намекунад он вақти соата тамом шид мерай баъд ҷавоби савол вуҷуда мешавад ва ё забор каргиам ба худшона гӯё ки моем иҷода ҳаме пин каргиша ранги мурча мекишӣ инами хеле برادر عزیز نگاه کده من واقعا هم دیلم به خودت میسوزه برای связат که нобуд шуда омадҷон брат صدا نیست؟ صدای من نیسته؟ ана омад нағз омад میگم که دیلی من برای خودت میسوزه برای که خودت در یک دولتی هستی که اونجا امن نیست. تاجیکستان میتونه که درخواست بکنه ترا لبای محل بگیرن برن 307 میزنن 7-8 سال کمش قطعی میتینن برای که تو برامدی با چهره آشکار در برنامه مخالفین صحبت داری. همین من هم در برنامه دیگر ها صحبت کردم بعد این همیخه فشار رو آوردم بعد دیگه یکم پیشکی کوزلم بود مثلا زمین همون نگرفتن بیزنس ایسوس بود همه چیزمون که کشیدن گرفتن بعد دیگه بگم رو بررسی آوردیم بعد در روسیه هم خیلی در برنامه های مردم صحبت کردم دیگه بگیم که فشار باز زیادتر شد و دیگه بگیم که به اروپا اومده. من میگم که برادر عزیز شما نمیترسی که شما را میبرن زندان میکنن ای چیز نمیترسی؟ من بله احمد جان برات اگر همه برای حق رفتسی کو ایره یکم очередь بفهم که قطعیت یگون کس نباشه یگونه الله خود یعنی ترا رضا کیسن کو تو خود دا خودت بگو که الله تو ما دا امیره نصیب گردوندی تمام بس اینم قگا الله تو ما دا نصیب گردوندی تو ما دا نمی جانی مرا تو گرفتسی نمیو نه نمی رضا کیسن کو خودت دا بگو که نمیو نگرفتسی جانی مرا تو گرفتسی برای که یک برگی درخت به فرمان تو نمیغلطه الله به فرمان تو یک برگی درخت نمیغلطه هم خلاصه یک الماس نه ایرا درسته پروستا ایرا میدونی شمال اویله داره چند تا فرزند داره مثال
من میگم که یک نفری هسته که خونتون اولادتون میخرونه. مثال خیلی آدم ها زیادن که دلشون میسوزه، میخوان که یگان کار بکنن با جامعه، یگان بگم که مشکلی مردم حل بکنن میخواهن. واقعا این چیز زیادن انسان ها، نه که بعد همون انسان ها را رحمان فهم بیرحمه میبره زندان میکنه، بعد بگیم که به سرپرست میمونن. به همین خاطر من این سوال کردم که مثلا شما جای ترس نداره؟ من میخوام که مردم تاجیک به مثل خودت اگر شجاع باشن، باور کنی اگر همین مردم ما با چهره آشکار ناترسیده براین صحبت بکنن، رحمانوف دمی کدمی ما را میگیره که نسبت ما دله جنایی میکشه. دیگه وقتی دلشکایی نمیاوه با یکمش، بعدیمش که بگیم که دیگه رای گریز میکوه. وقتی که یک نفر میبرویه صحبت بکنه، او انسان میبره سرکوب میکنه، بعد با هزار آدم دیگه میترسه که اوه انا فلان. برادر عزیز، سال 2021 سال چقدر در برنامه حق و باطل چقدر مردم صحبت میکرد. اگر ما همیشه میرفتیم کو، باور کنه تا 2025 ما رحمان فر سرنگون میکردیم. نه که مردم دو سه کس بردن زندان کردن، دیگه مردم ترسید. حاجی برای همین خاطر من خطا میگم که مثال حاجی خطا میبرن زندان میکنن، بعد یارو صورت هم میبرن. باور که بعد این مردم ما میگن دیدی در برنامه شما برآمد گپ زد. من خواهش من فقط همینه برادر عزیز، ما باید سرجم شیم یگان کار بکنیم برای که خطا برن زندان بکنن. برای من زلاله، من نمیخوام که ترا زندانی کنن، من میخوام که ما یک کار کنیم که هممون سربلندانه زندگی کنیم. این چیزا میخوام. алмаз ҷон брат, шумо ай тоҷикистоне? بله. гражданин тоҷикистоне? عقبادیان. بله. ай қабодиён. қабодиён. ман хизмат кардем қабодионда. агар бидонен сеюм пограничный заставаи ҳамин Российской Федерацияда хизмат кардем. بله. ман хизмат алмазбой брат, ман хизмат ма дарс гузарондагим. бовар куда ман ҳама вақт мард будам, ҳама вақт дар хизматам. ман хизмата добровольно рафтагим. ман даже хизмат рафтам, ӯ военкомати ҳамун калон, ҳамун полковник бовар накеса ман Россия наомагим, культурно солидно пушдагим. ман добровольно рафтам хизмат. бовар накеса мега ака ягон додарта овардаги, мақсад пишти додарта гирифтани омаги. ман гуфтам ака ман хизмат мерам. бовар накеса. ва гуфт ягон одам киштаги, ягон каса задаги. гуфт бира қай справка биё, айдомкоми су ҳамара чиндум овардум, дар дасташ додум. баъд бовар кард ки ман хизмат мерам. ҳамин любой ҷодаку не мард бимбир. ман ай ӯ даку ай номард даку мард бимбир. барои ҳамун алмазҷон братан, хеле гапае ки дар Тоҷикистон нами проблемае да, нами проблемае ки контрол нақафидагиам. контрола биқаб тамом. хештаворӣ накӣ, хештаворӣ кади ку бира хунаш да биши салом алейку, ҳо какой-то бизнес дора, майли кадам гира, фарқш нест. ичи ҷои чи нест. мақсад пешравии ҳамае. зулм ба халқ нарасонад. зулмае ку ба халқ нарасонад. озод халқ озод агар гап мезана, озод уже ҳамин дар власт будагиам ҳамун гапи ҳамун проблемара меёванд. агар вай проблемара киштан, алмазбой брат, вайо уже чӣ мешаванд? пеши худованда якумаш гунаҳгор мешаванд, дуюмаш ки ҳамун проблема омадан мегиранд. ҳам хелас алмаз брат. بله. ина чанд сол шид ҳамин президентӣ кайса? 33 сол шид? чанд сол шид? 33 سال. 33 сол шид. ин ҳами ҳозирам ҳамура гап задесем ку, камдуги ҳамура гап задесем ку, чӣ хеле ки чӣ хеле форма қати рафтан, ӯ формаи дуруст набудае ку. ина мо гап задесем ку, агар ваё ҳамун одами шикоятнакиягира дастканали пирсан чӣ проблема дора, ҳамун проблемашон дар худ чонад. мисол ҳамун проблемаша иҷро кунанд, ҳамун шикоятчӣ намерава пеши ҳамун
چیکار میکنه پیش وای میره وای درسته. بکار مونده. بله درسته که وقتی حکومت بگیم که نرخ‌ها گفتی خودت در بازارها با کیسه مردمن یا که معاش خوب است که میرسه به همون نرخ، بگیم که کی اعتراض میکنه یا که سوئد باشه. من خودت همینجا میبرویم میگم که رحمانوف مورا سوئد بوده، سوئد نه نمیگی، باشه، چیزی نمیگی، نمیگوی. نمیگی. یا که جای کار باشه، ما بگیم که در تاجیکستان جای کار نیست. چخه من نبرات میبرم من تعریف میکنم که ای مردم در اوه ما نمیدونم سمالیات میبروریم، ما نمیدونم چی نمودی اروژه میبروریم، ما بگیم پویز میبروریم، ما میبریم میگیم این چیزا، صورتی که ما نداریم همین چیزا را. میبینیم که دولت ها پیش رفته سودیان، ما میخوایم با مثل دولت های پیش رفته باشیم، باید یک کار بکنیم. وقتی که روز شما نمیتونیم بگذار که ما بیایم بکنیم. روز روز وقتی شما نمیتونی، من نمیگم که من بیام رئیس جمهور بشم، بیاره یک یک کارخانه بیام من برام بسازم که مردم لااقل با جای کار تامین کنن در ناحیه خودم، هر کس از جای خودش سر کنه. باید ما یک هر کاری کس از کنیم جای که خودش پاجالستا بله. اینا غمش مثال نته هیچ نته تمام کاری بله خچه کردم امتیاز ایروی نمیدونم قانون، با ایروی برادری قانون عزیز آماز برد. نگاه کده. این حکومت تنها برای خش تبارهای خودش امتیاز میتیه، برای مردمی که میخواهند یگان کار بکنن با اونا یگان چی نمیتیه. نگاه کنه که چند خیبت که بک صبور بخشید، پلی بک صبور 13 میلیون سومونی بود یا که خیلی هم خلکی 13 میلیون سومونی را بگیم که بک صبور قدش بخشیدش. مثال یا که سامان ای را بگیم که ای حسن اسدالله‌زاده اخسر بچه شای بگیم که باید امتیازش داد که دونه دیگه سمالیات بیاره به تاجیکستان. مثال برای چی خش تبارای خچ امتیاز میتیم؟ مردمی که عادی میخوان یگان کار برای همین میلت بکنن اینا امتیاز نمیتین. اینا یک برنامه را گذاشتم و هفته گذشته بود، یک گستینسه را باید در یک نیم سال باید میساختین. 18 سال شده که به نام همو گستنیسه چیز وارد میکنن، ای گمرک نمیتین. как будто که همو گستنیسه را راست کرده اینو در 18 سال کاری یک نیم ساله را نتونستیم بود کرده. این یک نمود بیزنس ایده، خش تبار بازیش همینه. من میخوام که مردم ولایت سوخت در ولایت سوخت کار کنن، مردم قرغان در قرغان کار کنن، مردم قبادیان در قبادیان کار کنن، مردم دوشنبه در دوشنبه. این خیلی نباشه که من قبادیانی برم در دوشنبه کار کنم یا در قرغان یا در خوجان یا در جای دیگه. همه گپ سری همین میره که هر کس اگر در جای خودش کار بکنه، برای که ترا دیلت میسوزه برای قرغانی خودت، من دیل میسوزه برای قبادیانی خودم. ما کاری میکنیم که آباد بکنیم، این طری نمیکنیم که نبرات زلال به مردم خودمون بیاریم. برای که من اگر یگان کاری خطا بکنم اگر این مردم میخیزه من شت شب میکنه میگه بعد ما ترا بگیم آواز دادیم کمکت کردیم ترا سری بگیم قدرت آوردیم تو امروز دزیده شدی که اولاد بازی داری. اگر درست هر کس در جای خودش کار بکنه، هر کس بگیم در اون منطقه خودش زندگی بکنه، باور کنید تاجیکستان خیلی پیش میره. نه ما دادگریف باید داشته باشیم در بین ما، یگان مشکلی نیست به یگان شهر ناحیه. نه که پروست اگر کارگرای حکومت اگر هر یک قدمش در ناحیه‌های خودش کار بکنه، باور کنه تاجیکستان گلگل شکوفان میشوه. ما المزبوع براجون یک دو روز پیشکی هم برنامه قطعی محمد اقبال شعر نر برات ما گرین دوستش میدارم هوای قطعی داشتم ولی روز بعد دیگه یه دیگه زنگ تو نزد یا نه حکومت؟ نه بعد چه بگم روز دیگه کم ترک خیلی تیزک بدم دا تیز بدم مقصد هم میشنم دا همی خلق تاجیکستان اداموش گرزنین فرقش نیست چه خیلی ملت هم میشنم فقط عرض دیل میکنن. من خودم 20 سالشی در آسیام دا 20 سالشی میدونم دا چه خیلی قینه دا دا ایجا خود پولت بتن که خود 10,000 سومون تا بتن خود 20,000 سومون تا بتن که دور ای وطن قینه دا دور ای وطن گرین قینه میدونم.
бачакоро ма ҳам кӯчада хов кардим бернанода хов кардим неки ку бойду даги нестам фақат кор кардим ма 20 сол ку нем дастам қати ку ма кор кардим дастам нем калам қати даами Россия кор кардим ягон каса зараги нестам пулша гирифтаги нестам ягон каса фан када пулша гирифтаги нестам ягон озор кардаги нестам касоне ки мара дар Россия мешиносанд ма ай 2005 сола инҷа баъди хизмат омадим Санкт Петербург ма 20 сол шид меҳнат мекунам дастам қати 20 сол шид ватанам мерам мекунам хайр мекунам мақсад хубӣ мекунам не ки братҷон хеле бадам дар кор нестайда ман ин барнома кардам дар Муҳаммад Иқбол қати шери нар брати маевай ма гаран дӯстш медорум ва инсони ҳаққай ма ами ҳаққа ку ки шумуш бина ку ма фарқш нест ма ҳаққа ма медонам ки якум чиз Аллоҳ дӯстш медора ма дӯстш медорум ва брати май ҳамун қати ман барнома кардам гуфтам ки Муҳаммад Иқбол братҷон ман ам Тоҷикистон мерам агар ма инами аки чихелай сари қарм да гуфтам ки агар ма ами вес мамлакати гирди варнора қарздор накунам ма ҷонма метам гуфтам да Муҳаммад Иқбол да ака иҷада хеле гапай ки ма действительно кадам метонам ма действительно кадам метонам ки дар Тоҷикистон неми чанд аҳолия чанд 9 миллион 10 миллион уқа нест Тоҷикистон хеле расчёт қати бигирем то 100 миллион одам метавона зиндагӣ кунад 100 миллион ҷо ҳастай соз нига ки чишмта соз нига калон ку ҷо ҳастай просто Тоҷикистонда ҳар як ҷода агар ноҳияи қишлоқҳои хушрӯӣ кунӣ барои ӯ ов дар кора ҳами соз чишмтаое ки Тоҷикистон ку майдан нест хурдакак нест ма бо хато касам 100 миллион мумкин ки то 500 миллиона бирава мумкин агар чишмота калонуй ку мумкин ки то 500 миллиона ҷо куна бо 100 миллион дига турист қабул куна инам вуҷуд дорад да Тоҷикистон не ки ма лично гуфтум инами саршавии 9 миллион хай 9 миллион гудак мусофеду аму кампираш хай бизгорем хай 4 миллион янам 6 миллион рабочий хай 6 миллион бачаҳое ки метавонанд ки кор кунанд мисол мазгишон сарфаро мекунад кора 6 миллион қади ку ма ай Тоҷикистон ай қарзшам меборум бо даркор шава ку дар таво ҳам хе кор мекунанд ки бачаҳо хайр мекунем мо задача мемонем худмонда ки бо ҳама ҳар сол ку хайр кунем ҳамсоёда хайр нем чизи зиёдӣ мемона ку хайр мекунем хайр ба иша ба Афғонистона ба Қирғизистона ба Ӯзбекистона кадом мамлакатое ки мора мақсад аймо ёрдам ба о роӣ мекунем мерасонемшон зиёдӣ мекунанд нав самый главный нав управлят кунанд дар кора худованда ёд кунанд дар кора задачаи мо иҷада хеле неста ки власт гирифтӣ киштиву истикадӣ мошин дастор шидӣ кайф кардӣ ҷалабӣ кардӣ ғарӣ кардӣ ин задачаи мо нест задачаи мо дигар задачаи мо якум очередь дар Тоҷикистон айми лавш тому лавш агар мошин қатиам пиёда қишлоқора тобхи бояд мо ягон камдугӣ набинем ма ҳар як хонара ку ҳар як хонара метонам ки шоҳона хона боша ҳар як гражданин 10 гудакш қати ку 10 хонаи шоҳона кам метонам просто иҷада системара ва ё намедонам хайна як мисраша як лавакша ма гуфтам қатита барномаи пешда ин гап зесем контрол гуфтам ку алмаз братам контрол дар кора контрол набоша намешава خیلی بیزنسمن امیدوارم که خوب میشوه همش بازم در برنامه آینده با بیاین فکر نظرهاتون رو بگین اینجا چند نفرها هستن
میخواهند که صحبت بکنن نوشته شدن در چت که ما را هم قبول بکنین که صحبت بکنیم. به همین خاطر برادر عزیز قطعی خداحافظی میکنیم تا برنامه‌های آینده. алмаз ҷон, ма ӯ бародарое ки худо данавистесан ҳама вақт ҳурматшон кун, ҳама вақт ман ҳам ҳурматшон мекунам. албатта ваё ҳам сухани худшон доранд, бигам пожалуйста. обод бошӣ алмаз ҷон, брат ҷон, бо боша бо дастсвязем любой вақт, фарқш нест. خدا نگهبان. худо нигаҳбони ҳаммат боша, ҳаммат брат ҷон. بله خدا نگهبان. خب برادران گرامی قدر، خواهش ما همین است که به طرف نباشید، همون لایکاتون بمونید، بگیم که نوارا به یار و دوستاتون بفرسته که بیننده ها زیاد شوند که بفهمند که ما چی میخواهیم. خب